السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی اویندار پیغمبر هنگاکو از لود میزینم از لود رینم از استاد بدیع الزمان بیرامتیم شیخ سعید پالو احمد خانه ملای باتئی شیخ زیادین حقاری و هكذا گلک عالم و شیخ و هنرمند کدوی جغرافیای دا خدمت کرنا جبو شیاری عالم اسلامی جبو کو عزت و شرف ملت مسلمان محافظه بكن ايوك بابكي ايوك حريري وهكذا اس دوجه ودا واناد بينم ايكو بمولود اخوا ايكو بدرس اخوا ايكو بشعر اخوا ايكو بادبيات اخوا ايكو بشور اخوا ايكو بتأليفات اخوا تمام عمر اخوا حياة اخوا جبو في ملت عزيز محافظة بكن خدمت كرن وجبه دنيا هانيك ارتحال كرنا اف ميدان ددي نشاندان كو طوفي و دوام دكي اف ميدان ددي نشاندان کو علم و دوام دکے نسل و دوام دکے دعوة وانا کے دوام دکے الحمدللہ از گلکی و پیروز دکم جبوکو ونجی لسر ریا اجداد خوا علماء خوا شیخ خوا رهبر و ریزان خوا ونجی وکی وانا کے لسنتا پیغمبر خوا خودی درد کوین لفی میدان آهانے کے از وگلکی پیروز دکم گلی اویندار پیغمبر ام وقفه اویندار پیغمبر ده هر سالکی هنگام درد کوین حضورا و ام پیغمبر خوا به وصفکی ویکو دوی سال ده هره مهمه ام تینن زمان جوارا ایروجی بناوی رهبر سرهلدان و برخودان حضرت محمد مصطفى ام درکتن هم بریوا جبوچ لو راونجی دزانن ده تاریخ دا تجارا وکا وان سال داوی کو امتا پیغمبر کو عالم اسلامی کو اهل ایمان زلیل بون تجاری حوقا زلت چه نبوید نوامدا حال بو کی هنگیا کو ام پیغمبر خو بینن بیرا خوا امی فهم بکن گلو اف دردو کل مشکر دست پیکرنا جی چه بونا بیزینن ایرو هر وقتی زیدتر ام محتاج هین بونا بر خدانو سرهلدانا پیغمبر خوانا مگو قی حتی ایرو مدگو قی پیغمبر ما پیغمبر وعظ و نصیحتیا پیغمبر ارشادیا پیغمبر عبادتیا نخیر ایرو ام تشتکی مهم تین الزمان ام دبی پیغمبر ما بلی پیغمبر رحمتیا لی او بخود بیجی انا نبی الرحمه و نبی الملحمه پیغمبر دبی از پیغمبر رحمه ما لبلی از پیغمبر جنگ میدان گرانم
جی بروی قاسی ایرو امت جوه مسئله محروم مایا اگر کو ایرو ام غزه دبینن ام سوری دبینن ام عراق دبینن ام دوغو ترکستان دبینن ام لهر جغرافیا اسلام چه دبینن خوینه دبینن حصر چعوا دبینن زلتا مسلمانا دبینن تالانا مسلمانا ایرو هم دبینن گلو چما عالم اسلام ایرو دوی حالی دیا لورا سنتکی پیغمبر خوش بیر کرنا کو اوشی سرهلدانا پیغمبر بر خدانا پیغمبر او اخلاق پیغمبر متر کریا از چند مثال اجوار بینم و از خلاص بکم بله کو پیغمبر ما پیغمبر بر خدانیا بر خدانا لبر ظالما بر خدانا لبر کافرا بر خدانا لبر تمام ملحدایا هر پیغمبر یعنی خوشکو برا بین نبیرا خوا هر پیغمبر کو هاتیا بر خدان کریا لبر ظلمه لبر ظالمه سر خوهل دایا ایکو لبر حضرت موسیٰ لبر ظلمه نمرود رابو ای فرعون رابو حضرت عیسی هاکذا حضرت ابراهیم هاکذا تلکی جان پیغمبرید میزینه لبر ظالمه کی رابویا اول مظلومه خودی در کتیا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام جی هنگا کوهات لهمبر ظلمه ابو جهلا ابو لهبا لزبر ظلمه مشرکا لبر هر فعل نباش سر خونه هلداقی دوی اوغره دا افترالی هاتا کرن دوی اوغره دا ازیت لوی و حوالی وی هاتا کرن دوی اوغره دا هجرت کرن دوی اوغره دا برچی مان دبن امبارگو آدمان اما اصلا ترکا سرهلدانه نکرن بيرة ده هيبرة ده أحد ده خندق ده بدر ده قلق حرب پیغمبر خدا سرهلدان و بر خدان ترک نکر و بظالم آرا و بکافر آرا و بظلم را جهاد کر حتی کو عمر خوا تسلیم کر وی وقتی عزتا مسلمانا بقیمت بو شرفا مسلمانا بقیمت بو خوینا مسلمانا بقیمت بو ناموسا مسلمانا بقیمت بو میزینن سالا دویمین پیغمبر خدا هجرت کربو چوبو مدینه به تمام و قبیله را بازار صلح کربو لبل بنو قینوقا یهودی بنو قینوقا بازارا خوا خرا کرن او پیرککی مسلمان کرتایی از دبیجم جنکی مسلمان تعجیز کرن دست آویتن تستر پیرککی مسلمان صحابه ایکی جی وی قبول نکرد وی اغرید شهید بو پیغمبر خدا او قبیله یهودیه محاصره کر اواناکش مدینه درخست اصل خدا معنا ویچیه ناموسا مسلمانا بقیمتا شرفا مسلمانا بقیمتا خوینا مسلمانا بقیمتا ایکو دست خود ریش بکی او دستوی ورش کاندن پیغمبر اف درستان با مسئله کی دیازه بیجم حضرت عثمان دساسا ششمین دا پی هجرت پیغمبر خدا خواست کو هر عمره
مشرکە ئەزن نەدا پێغەمبەرێ خوددا حەزرەتی عوسمان ئەلچیشیاند بۆ ئەس نەش بۆ شەڕ و پەفچوونێ هاتمە ئەس خوازم کەعبێ زیارەت بکەم و بەس ئەما مشرکە قبول نەکرد و حەزرەتی عوسمان ژی مدەتێکی حەبس کردن پێغەمبەرێ خوددا خەبەر ژێرەهات گۆ حەزرەتی عوسمان شەهید کردنە ئەیزێنن پێغەمبەرێ خوددا هەمەن هیچ زەمان نەخستە ناوێدا لوی جێک و لێبوو بە تەمامێ سەحابەیە خۆڕە بەیعەت ستاند بەیعەتە هیلدانە حەیفە خوێنە حەزرەتی عوسمان ئەگەر و حەزرەتی عوسمان هاتبێ شەهید کردن تەمامێ مسلمانە سوود خوارن دەستێ خۆدانینە سەر هەفتوو و حەتاک و ئەم حەیفە حەزرەتی عوسمان هیل نەدن ئەسڵا ئەم ناسەکنن پەیرە دەرکەت و شەهید نەبوویە واژی دەڤژێ بەردا مەسەلەکی دی ئەزێ ژوەرە بێژم ئەس ڤانات بێژم ji بۆ چێ ji bo em fêm bikin bê me çi terk kiriye me cîhad terk kiriye me şehadet terk kiriye me izzet terk kiriye ji lew me îro Xezze divî halî de ye temamê coğrafya İslamê divî halî de ye me zênin di pey sulha Hudeybiyê de qebîlê Erebak kî bixwast kîre xwe teslîmî kir kê serbest bû Benû Bekir قبیلەکێکی عەرەبا بوو بە مشرکێ مەکە هێرا خۆ خستن بن حیمایەوە بەنو هوزایە ژی ئەو ژی قبیلەکێکی بوو خۆ خستن بن حیمایە پێغەمبەر و هەڤالێویدا ئیمان نانینە نەمؤمنن ئەمە کەتنە حیمایەوادا پەیرە بەنو بەکریە ڕۆژێکی 20 کەس ji بەنو هوزایە کوشتن بنو زایی هیئتا و هاتا با پیغمبر هاتنا مدینه گو ام ده حمایات دنا و مشرک مکه و تفلی حوالی خواه 20 ظلام ما کشتنا ام هاتنا کو تحیفا مهل ده ونزانن پیغمبر چجواره گو کو اس ایرو آلی کاریه بوره نکم خود آلی کاریه مره نکه از ایرو خودیل و در نکوم خودیل می در نکوی از ایرو خوینا و العرده بهیلم خودش مره نهیلی و پیغمبر خدا چو سروانا که او بوانا را حرب کر و داویا ویدشی مکه فتح کر اسلام افا عزت افا از مثالك دی بیشمو خلاص بکم ام چه ترک دکن برینن جی خلیفه عباسیه معتصم بالله لبغداد بو بیزانسیه ناوا انادوله وی وقتی ایرو کو ام دبیشن افیون خراهی سار لوی دره هنک مسلمان اسیر ستاندن دناو وان اسیرا دا پیرککی گازی کر میزه افیون قراهی سار لکر بغداد لکر گازی کر گو و معتصیما هوارا خو گهان دا خلیفه اسلامی لیدر ای لیدر دولت اسلامی کو ایرو لسر مسلمانانا لیدرا ببینن مزنا ببینن سروکا ببینن اف خبر اف هوار گهاتا معتصم بالله لبغدادی معتصم بالله گو چه گو اگر استخلاص نکم خودی نبمربی اگر اصلتا خودی در نکوم خودی علم در نکوی خودی او خبر شیان جبیزانس را گو اس اردیه کی او ساجوار حاضر دکم
کو سرێ وێ ناکێ لە بەغدادەیە داویە وێ ناکێ لە ئافیۆنەیە خۆش حەربامرە حازر بکن و ئۆردیەکی کو تجارە حازر نەکردبوو ji bo xelasiya pîrekeke Müslüman kete rê û ew pîrek xilas kir nabûsa Müslümana ji esaretê xilas kir û ew memleket fetih kir. Ya em zanin îro çima em divê zilletê de ne. Gelî xwîşka, gelî bira, gelî Müslümana, gelî ewladê Şeyx Saîd û Bedî'u'z-Zaman û Ehmedê Xanê û Bateyî û Heqqariya. Mava ulema jî daîma ne ruhê serhildanê û izzetê nîşanî me dan. Çunku pêxemberê xwe nas kiribûn. Îro li Gazeyê zarok neman. İro li Gazeyê dayîk neman. İro li Gazeyê ihtiyar neman. İro li Gazeyê insan neman. İyice insan têne şewitandin. Dirî dirî têne şewitandin. Ê ku difilitin ji nêza dimirin. Ve ew dayîk, ew zarok, ew ihtiyar her ro dibêjin wa alema İslamê, wa serokê Müslümana, wa rehberê Müslümana, û nêkengî me xilas bikin ji vî halê hanêkê. Çend heb serokê Müslümana wekem Mu'tasim billah ordiyê xwe hazir kirin ji alçaqê Netanyaho re got ey Netanyaho destê xweşxwîna birayê me derxe va em ketin rêda. Em qurtek av nikan bê izna İsraîl bidin birayê xwe. Em ji bo ku me terka vê sunneta pêxember kir ruhê cîhadê, ruhê şehadetê, ruhê serhildana li ber zulmê. Ez vê de dibêjim em evîndarê pêxember li va meydana îlan dikin. Em ne li ber zulma Gazeyê tenê serê xwe dihildin. Em dibêjin zulm jî kî çê dibe bila çêbê. Li kî tê kirin bila bikin. Rengê wî, irqê wî, zimanê wî, qewmê wî kî dibe bila bibe. Ji bo ku di dînê me de zulm heram e em li ber her şeklê zulmê serê xwe radikin. Em îro jî dibêjin lazim e temamê Müslümana bi hewara wa dayîka veherin. Ew dayîkê ku dibe a Müslüman, wa Müslüman, wa Müslüman zarokê xwe nîşanî me didin, wa zarokê şewitî, wa zarokê parça parça kirî hildidin têxin cehvê me dibe de kaw ne Müslüman ma em ne birayê we neqeyî. Halbuki pêxemberê Xweda dibêje çi? El muslimu axul muslim. Müslüman birayê hevin la yazlimuhu zulmê nikarin li hevdû bikin ve la yuslimuh nikarin hevdû di destê neyar de bihêlin. Dînê me vê emrî me dikir ber wî qasî gelî xwîşka, gelî dayîka, gelî evîndarê pêxember, gelî alema İslamê, gelî serokê dewletê İslamê. Ev mesela îmanê ye, mesela aqîdê ye, mesela baweriyê ye. Ev herba heq û batila. Ti kesê Müslüman nikare bêje maîşê bijê çi ye. Xwedayê Teala ana xwazim dûvdirêjtir bikim derdê me zehfa. Xweda me şiyar bike. Ehlê Gaza bi bedena xwe xwe feda dike, îmana xwe xilas dike. Ama em ji bo dinya me xiras nebe, xira nebe em îmana xwe ji dest didin. Hew qeder imtîhanekî girana Xweda me tev de îslah bike. Xwedayê Teala ji taraf xwe ve li wan mezlûm û mexdûra Xwedî derkevî. Ya Rabbi tu wî milletî bihêviya me ve nehêle. Em bê xîret bûne, em bê izzet bûne, em bê çîk bûne, em li xwîşk û birayê xwe Xwedî dernakevin ji te ve melûme.
يا الله يا الله دلوان مظلومات توهري الرحمة أفا أم رحمة الواناكي ناكن